Dan saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama antara tim Basket Putra SMA Darma Baru dengan SMA PPOP Kabupaten Jakarta. Selamat menyaksikan. Alright guys, welcome back to our streaming Raja Wali Cup season ketiga Champions Party di Go Tribuana Pekanbaru. Guys, kali ini kita akan menyaksikan perebutan juara 3 SMA PPOP DKI Jakarta melawan tim tuan rumah SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Ya, poin pertama dari PPOP Jakarta menembakkan 2 angka dari Faras. Coba Jonathan Fernando passing kepada Xavier Lucas. Coba drive, kick out. Jonathan Fernando for 3, not good. Rebound David. Bermain cepat PPOP DKI Jakarta, tapi tenang saja. Ada Davin, ke Refka, passing kembali kepada Faras. Davin, 3 point from Davin. Richie Fan, Xavier Lucas, what a drive, Xavier Lucas. Wibi, masih balik pada Faras. 7-0. Point fast break dilakukan SMA PPOP Jakarta. Austin, lob 2 point, top shot from Austin Dharma Yuda Pekanbaru. 27. Iron, Davin, bahaya sekali under basket. Follow up oleh Faras, belum berhasil 2 kali under basket. Kembali ke tengah kepada Refka. Iron, long 3-pointer. Bingo! Another 3-point dari sisi kiri. Defense dari Dharma Yuda tampaknya kurang agresif. Austin, what a move and foul dari Khairan, dari Faras tadi, foul kepada Austin. Sementara keluar langsung Faras, masuk Edgar, sang offensive rebound dari SMA PPOP Jakarta. Bisa dibilang vertikal jump yang cukup tinggi oleh Edgar. Gagal Austin tadi free throw yang pertama. SMA Dharma Yuda, one chance, it's good. 1 point pertama SMA Dharma Yuda, 3-10. Sudah 2 kali 3 point SMA PPOP Jakarta, harus menjadi PR untuk dari SMA Dharma Yuda.
Refka. Baik sekali Khairan. Kembali 3 point. Ada Edgar, sang offensive rebound dari SMA PPOP Jakarta. Shot untuk Edgar. Baik sekali. Itu dari Edgar. Another 1 point from Edgar. Jonathan Fernando kepada Richie. Pada Lucas. Austin. Lucas. Oh, maksudnya tadi passing pada Leonardo. Tarik keluar Leonardo, masuk nomor 14 dan Jason Werio, dan Davin ditarik keluar, masuk ada Brian. Oh, Wibi tampaknya pas. Oh, poin langsung Brian. Lucas, 3 point. Rebound Brian. Refka. Substitution. Khairan ditarik keluar. Masuk Brandon. Pass pada Edgar. Edgar 1-on-1. Edgar sangat baik permainan diperlihatkan oleh Edgar. 4 poin sekarang Edgar. Richie, sayang sekali. Davin ditarik keluar, masuk Jovan. Refka. What a strong move, Refka. Richie. Gagal. Masih belum berhasil juga. Blake Jason. Jovan. Iya, terlihat Edgar lepas saja. 6 poin Edgar. Lucas, baik sekali passing dari seorang Lucas pada Jason. Jovan, Brian, Edgar, Brian, 3 detik. Wow, what a block from Austin. Austin, 3-pointer, airball, rebound Edgar. Jovan, Edgar again, again and again. Edgar, 8 poin.
Jonathan Fernando. Jovan, Refka, masih ke Brandon, hampir di steal oleh Xavier Lucas, masih ada Jovan. Coba one on one di bawah Edgar. Unstoppable Edgar, 8 poin. Edgar 2 dari free throw line. Kembali rotasi pemain dari kedua tim. Ada Bimo dan juga ada Rifki yang masuk. Sayang sekali Edgar. One shot. 1 point. Edgar tarik keluar. Masuk nomor 24. Ada Rasya. At second violation. Brandon, Rifki, Rasya, put back and not good. Foul masih under Mayuda. Free throw untuk Brandon Faras Cekang, PPOP Jakarta. One shot again. Brandon masih belum berhasil. Defensive rebound Saudara Mayuda daripada Jonathan Fernando. Kencang saya Jonathan, passing. Sayang sekali. Brandon. Richie, wow. Kencang sekali Richie. Rifki. Ryan. Halo pos Bimo. Foul Richie. Substitution. Ntar keluar Brian. Masuk kembali Jovan. 3 point. Not good. 3 point Jordan. Jonathan. Austin. Terlepas. Ada Richie. Coba Rifki.
dia. Lopan. Bimo. 2 points oleh Bimo. Jordan. Austin. Points dari Jonathan Fernando. 12-27. And now number 1 minute. Substitution. Ini adalah pertandingan perebutan juara ketiga Raja Wali Cup 2025. Kembali poin oleh Jonathan Fernando. Jonathan foul tadi, beradu rebound SMA PPOP dan SMA Dharma Yuda, dan ball position untuk SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Detik. Ya, dan itu dia hasil kuarter pertama SMA PPOP DKI Jakarta berhadapan dengan SMA Dharma Yuda Pekanbaru dengan skor 14-29. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Raja Wali Cup Season 3. SMA PPOP DKI Jakarta harus melakukan pertandingan yang sangat melelahkan melawan SMA Metodis 2 Medan pada partai semifinal, dan SMA Metodis 2 Medan berhasil mengalahkan juara bertahan Raja Wali Cup SMA PPOP di partai semifinal dan mematahkan harapan mereka untuk menyabet kembali gelar juara Raja Wali Cup season ketiga ini. Guys, bincangkan sama pengawal. Mari sama-sama kita saksikan jadi saksi siapa yang akan menjadi juara 3 pada event Raja Wali Cup. Tim tuan rumah Dharma Yuda atau tim tamu SMA PPOP DKI Jakarta. And one, Davin, Kapten SMA PPOP DKI Jakarta. Sedikit melakukan kontak tadi di Cifeng. Four-point play. Davin, salah satu player of the match.
Ketika laga pertama mereka jamu SMA Dharma Loka 17 poin, 4 assist dan 4 rebound. Support defense hasil lolos. Austin good decision. Jersey number 28 SMA Dharma Yuda. Rakhairo, it's good from Rakhairo. Javin, pass to Refka. Airan, set pass to Ilman Paras. Ilman bertusuk, not good. Nathan Fernando. Wow. Itu tadi jatuh Rakhairo. Jambol Station, ball position untuk SMA PPOP DKI Jakarta. Belas 33. Davin masih di Edgar. Khairan Putradas. Davin again. Foul Austin tadi. Wibi Refka to Edgar. Davin for 3. Count it. Back to back 3 from Davin. Kapten SMA PPOP DKI Jakarta. Jonathan Fernando. Richie for 3. It's good. Dibalas tunai. Richie Fang SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Davin, Bibi to Refka. Refka to Edgar. Edgar to Bibi again. To Edgar again. Turnover. Good defense Leonardo Auyang from SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Set Davin to Wibi. Wibi to Refka. Refka double team. Foul. Leonardo Auyang. Refka Raksa Ramadan. On point from Refka. Richie Fang. Jonathan Fernando. Jojo for 3. That's good. Rebound Khairan. Andriansa. Refka. Refka for 3 points. Khairan. Side step. It's not good. Jonathan Fernando. Over
SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Langsung ditarik Safir Lukas oleh coach Danang Wiratmoko. Andriansa masuk ke Bimo. Back to Andriansa. Jonathan Fernando. Pass to Austin. Austin to Jason. Jason spin move. Pass to Jojo. Jojo for two. It's good from Jojo. Khairan. 2 point. Rafka Reksa Ramadan. Rafka Raksa. Terima asis dari Andriansyah tadi. Potong oleh Andriansyah. Pass to Davin. Davin drive. Davin for two. Not good. Austin for three. Air ball. Substitution masuk kali ini dua beradik. Brandon dan Brian gantikan Khairan dan David. Refka masuk Timo to Brandon. Brandon control ball. Pass to Brian. Brandon. Brian. Brian. Refka. Refka miss 3-pointer. Not good. Terlalu cepat Jonathan Fernando. Ball position SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Jason Wiryo. Justin Jordan. Richie, pass to Jojo. Jojo drives to the baseline for two. It's good. Jojo banks head. Bimo pass to Rasha. Rasha to Brandon. Brandon to Brian. To Brandon again. Brandon to Brian. Brian back shoot. Brian kick out. Andriansyah for three. Not good. Rebound Brian. Brian for two. Rebound Rasha. Brian to Brandon. Brandon to Brian. To Brandon again. Brandon for three. Count it. The brothers connection dari Brian dan Brandon nambahkan 3 poin untuk SMA PPOP DKI Jakarta. Jonathan inside pass to Jason. Jason spin move. 3 point, not good.
Brandon to Rasha. Set play Rasha. Pass to Andriansha. Andriansha for two. It's good for Andriansha. For defense. Double team Jonathan Fernando. Ryan for two. Not good. Rebound Richie Fang. Richie to find and one! Coast to coast from Richie Fang. Chance for 3-point play. Gagal tadi Jonathan Fernando. Brandon step back for three. Not good. Rebound. Bimo for two. Good save from Bimo. Lucas. Richie Fang, Jonathan Fernando, Jordan, pass to Jojo, Jonathan Fernando drive, Jojo for two, and one! Jonathan Fernando. Another chance, 3-point play for Jonathan Fernando, SMA Dharma Yuda Pekanbaru. 3-point play for Jojo, Jonathan Fernando, SMA Dharma Yuda. Adriansyah to Edgar. Edgar to Brandon. Brandon to Adriansyah again. Adriansyah to Edgar. Edgar. Jovan drive to basket. Brandon. Brandon drive, step back. Steal tadi. Jadi rotasi 5 pemain dari coach SMA PPOP DKI Jakarta, Coach Rifki Antolion. Lihat sedikit kesal tadi. Jojo, pass to Richie, to Jordan. Jordan drive, 2-point not good. Rebound Refka. Refka Cuibi. Potong saja tadi. Richie Fang. Opposition SMA PPOP DKI Jakarta. Davin, Refka his 3-pointer. Bang! What a shot from big man SMA PPOP DKI Jakarta. Refka Raksamadan jadi salah satu main DBL goes to America. Foul. 2 shots for Jonathan Fernando.
sini ya. 30-49 di kuarter yang kedua ini tersisa 1 menit. Under 1 minute. Iran for 3. Not good. Rebound Wibi from out of nowhere. 2 points for Wibi Sono. Skip pass ke depan. Richie to Lucas. Leo. Double team. Blocked by Kairan. Davin Wibi. Revka his 3-pointer. Not good. Rebound Leo. Jojo. Pass to Leo. Leo. 1-on-1. Good defense. Revka Raksa Ramadan. Seven seconds remaining. Adakah buzzer beater? Davin for the beater. Not good. Alright guys, itulah akhir dari kuarter kedua. 51-30. SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dengan skor sementara 51-30. Masih unggul SMA PKP Ragunan Jakarta. And don't forget to follow our account on Instagram @rajawali_pkb. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen final kamu dengan hashtag The Champions Party. Dan jadilah saksi siapakah yang akan mendapat gelar bersama PPOP. Dan hadirnya saya di sini berbagi-bagi hadiah. Kami tetap final ini pertemuan hadiah dari sponsor kita yang bisa injeksi vitamin C setiap hari. Namun bagi-bagi hadiah lagi untuk 3 orang tercepat. Nah syaratnya apa? Syaratnya yang follow akun Instagram @rajawali_pkb. Mulai lagi siapapun. Oke, 3 orang tercepat, 3 orang tercepat. Kita sweep dulu ya, kita sweep dulu. Oke, ini sweep, ini sama ini sweep. Oke, terima kasih kita duduk. Nanti ada lagi ya sayangnya. Nanti kita ada bagi hadiah lagi di pertandingan exhibition. Nah satu lagi. Oke, terima kasih. Nanti kita ada lagi ya. Jadi jangan lupa follow dan jangan lupa PKB. Sini dulu, sini dulu. Namanya siapa? Sakina. Ini kayaknya udah mirip terus saya ya. Udah main di sini apa ya? Ini namanya siapa? Yang terakhir namanya siapa? Brian. Oke, pertanyaan pertama untuk Brian. Nah, Brian ini mungkin dari hari ini berapa di sini namanya? Ini pertama. Oke, pertanyaan kakak ini tadi kalau ulang dari hari ini. Dan Rajawali 2025 ini diselenggarakan udah tahun keberapa sekarang? Rajawali ini udah tahun keberapa sekarang? Oke, benar ya, tahun ketiga ya. Oke, boleh di sebelah sini dulu. Oke, jadi ada pertanyaan untuk Jared yang karena kita bersumber dari Sakis Watersi. Tahu nggak Sakis Watersi itu apa? Minuman vitamin C. Minuman vitamin C. Oke, benar ya, minuman vitamin C. Oke, jelas untuk Sakila pertanyaannya. Tadi nggak sih siapa chef
Raja Wali Cup 3 2025. Oke, betul sekali. Boleh kita tangan dulu dan boleh kita dari sebelah sini. Oke, boleh menghadap ke depan. Kita boleh kita masuk ke sini. Oke, ini persembahan dari Satgas Watasi vitamin C setiap hari. Nah, Satgas Watasi ini juga ada buah varian ya, ada orange water dan lemon water. Kita lihat kamera, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Satgas Watasi. Nah, tentunya oke, nah tadi karena dua adik kecil yang terlibat dari maju saya, boleh dong kita kasih apresiasi dulu. Boleh, namanya siapa saya? Saya. Dengan sama Om. Oke, nah jadi kita sudah dari Bude. Nah, ini kita ada dua pertanyaan untuk adik-adik kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan satu varian dari Bude botol, satu saja. Oke, kamu cuma lucu itu teman. Oke, nah untuk Glenn. Nah untuk Glenn pertanyaannya tadi udah varian dari botolnya ya. Kita mau tanya nih, sebutkan satu aja rasa dari Bude saset. Vanilla teh, suka minum itu ya? Iya, boleh tepuk tangan dong. Terima kasih. Nah, boleh foto dulu. Terima kasih, kopi Bude. Karena hidup perlu banyak rasa. Terima kasih, Bang Bude. Oke, good job. Nah, tentunya kita masih ada banyak lagi dan penonton bertunggal baru jangan lupa untuk stay tune and don't forget to follow our Instagram rajawlikam.pkw. Terima kasih. Back to the game, back to the stars. Kita lanjutkan. Yaksikan pertandingan basket putra perebutan juara ketiga Raja Wali Cup season 3. Kali Richie kasih Richie kepada Austin telah 2 points, rebound Edgar. Jovan cepat saja ke depan, passing oleh Edgar, terlepas sendirian. Edgar, what a strong finish from Edgar, PPOP DKI Jakarta. Edgar juga menjadi salah satu pemain favorit saya selama perhelatan Raja Wali Cup season 3. And not good, Bimo. Passing ke Lukas, lewat saja oleh Lukas, Euro step Lukas, wow. Saling balas poin di antara kedua tim ini. Kita lihat saja Jovan. Edgar, kick out, Brian, corner 3, airball, masih ada Edgar. 24 second violation. Richie yang dijaga oleh Brian. One pass pada Leonardo tadi, di steal oleh Bimo. Brandon to Bimo, passing Jovan for the 3-pointer. Jovan from way downtown, and under 3 points from PPOP DKI Jakarta. Lukas
good. And ball position untuk PPOP DKI Jakarta. Rotasi pemain SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Masuk kembali Jonathan Fernando, Jovan, masuk Jovan, passing pada Brian, cari rekannya, ada Edgar, passing pada Jovan, coba lakukan 3-pointer, elbow, masih ada Edgar, and out, tampaknya dilakukan oleh siapa PPOP Jakarta. Belum berhasil menambahkan poin melalui 3-point tadi. Xavier Lucas ke depan, sayang sekali. Maksudnya tadi passing cepat ke depan kepada Darren. Balik Jovan, Brian to Bimo. Looking. Terlepas saja. Brandon for 3, not good. Bimo offensive rebound. Baik sekali. Masih ada Jovan, long 2-pointer. It's good. 2 points from PPOP Jakarta against Richie Feng. Sendirian saja. Passing pada Jonathan Fernando. Jonathan, Xavier Lucas, 2-point, not good. Bimo rebound, Jovan. Berduel Jovan dan juga Darren tadi. Rotasi pemain kembali. Masuk pemain inti dari SMA PPOP Jakarta. Ada Davin, Refka, Hairan, Faras, dan juga Rifki. Second. And now inbound PPOP Jakarta, Rifki. Baik sekali, ada Refka, and not good. Rebound, masih ada ya, ball position untuk SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Sayang sekali. Jason, spin move. Sayang sekali. Rifki, Davin, Refka, Iron. Wow, 2 points. Jonathan Fernando, bawa sekali Jonathan. Di trap 3 pemain. Davin, Richie Feng for the 3-pointer. Rebound Faras. Ada Rifki. Faras. Baik sekali box out dilakukan Lucas. Baik sekali Lucas, lewat saja, ada Refka. Iron.
Jason. Iron. Still oleh Richie. Richie, kencang sekali Richie. Wow. What a speed from Richie. Refka. Miskomunikasi tampaknya Refka dan juga Faras. Kembali masuk Edgar. Cagen Wibi. Tarik keluar Rifki. Jonathan Fernando. Baik sekali. Hey. Passing Michael Valentino. Telah terburu-buru. Backcourt. Padahal Ricky kosong tadi. Wibi. Edgar. Iron. Balik pada Wibi. Bounce pass. Second touch. Wajar rumah juga. Masih pada Refka tadi. Dan timeout diambil oleh SMA PPOP DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Tetap di Raja Wali Cup season 3. Masih unggul SMA PPOP Ragunan Jakarta. Victor game. Kita lanjutkan quarter 3. Richie. Bad pass. Bimo. What a block from Jason. High run for 3. In and out. Rebound Jonathan. Ada Jason. Darren. Masuk pada Richie. Michael. Wibi. 2 points kembali dari Wibi. Richie, 2 point. It's good. Baik sekali backdoor. Davin. Rebound Jason. Darren. Jason. Jonathan. Michael. Kick out. Darren. Jonathan. Richie again. 3-pointer. Bam! 2 kali 3-point oleh Richie.
Edgar. Kepada Wipi. Iron. Asia and foul. And now, Under 1 minute, quarter ketiga. 40-64. Citation. Russia free throw. One point. POP Jakarta. Gagal percobaan kedua, ada Davin. Yeah, 2 points again from Davin. Lucas, Jason, steal oleh Edgar. Bounce pass pada Richie. Jonathan Fernando minta pick. Richie kembali lakukan 3 points. Davin, Euro step Davin and foul. Two shot untuk Davin. Davin lepas saja 3 points. Masih ada Edgar, master offensive rebound and 2 points from Edgar. Richie, wow. Richie. Nah itu dia hasil di kuartal ketiga SMA Dharma Yuda dan SMA PPOP DKI Jakarta. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Raja Wali Cup Season 3. 71-40 untuk SMA PPOP Ragunan Jakarta. Alright guys, welcome back to our streaming di Raja Wali Cup Season 3 The Champions Party. Di game yang ketiga mempertemukan tim basket putra Gorillas SMA PPOP Ragunan DKI Jakarta melawan Achievers SMA Dharma Yuda Pekanbaru dalam perebutan posisi ketiga, yang mana mereka tadi malam harus mengakui keunggulan tim lawannya masing-masing. Untuk SMA Dharma Yuda harus mengakui kecepatan para pemain
pemain dari SMA 2 Bandung. Dan untuk SMA PPOP DKI Jakarta harus mengakui tangguhan dan keberuntungan SMA Metodis 2 Medan dengan skor tipis 68-66. Hari malam merupakan match terakhir yang sangat amat menegangkan. Kali ini mampukah SMA PPOP DKI Jakarta mengamankan tempat ketiga, atau SMA Dharma Yuda yang akan memulangkan juara bertahan Raja Wali Cup season kedua kemarin ini, yaitu SMA PPOP DKI Jakarta. Brandon for three, not good, it's good. Bounce it from Brandon Muniko. Sampai komentator pun tertipu tadi. Richie to Austin, not good, rebound Refka. Jovan, pass to Brian terlepas. Foul. Unsport. Kushan, SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Austin Rafaeli. Menjadi salah satu player of the match dengan 15 poin, 7 rebound dan 3 assist melawan SMA Dharma Loka beberapa waktu yang lalu. Ball position SMA Dharma Yuda. Austin to Jonathan Fernando. Jojo to Richie. Back to Jojo. Jojo for three. Not good. Rebound Andriansyah. Transisi cepat ke depan. Pass to Refka. Fake hand off. Refka too strong. 2 points for Refka. Brandon to Jovan behind the back, pass again to Brandon for another three, count it. Brandon back to back threes, memperbesar jarak kemenangan sementara 81-47 SMA PPOP DKI Jakarta. And now Richie Bang control the ball. Austin to Jojo rebound Jojo spin move, foul dilakukan Rafka. Jonathan Fernando from Aku Urama Spiritual Line. Gagal Jojo. Berhasil. 1 of 2 from Jojo. Jonathan Fernando SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Brandon to Refka to Ilman Faras. Brandon again. Brandon for another three, not good. Rebound Richie. Jonathan to Leo to Jojo. Jonathan for 3-pointer, not good. Rebound Richie Fang. Austin drive, 2-point, it's good, not good, in and out. Austin Rafaeli.
Ilman Faras to Brandon. Brandon easy 2 points. 83-48. Richie fast break ke depan. Pass to Leo. Leo open shoot. It's good from Leonardo Auyang. Ardiansyah. Jovan. Jovan to Ardiansyah. Ardiansyah drive to the baseline for 2. Foul. Foul keras terhadap tadi Andriansyah. Tiga poin defisit skor. Sementara untuk keunggulan SMA PPOP DKI Jakarta di sisa 5 menit 33 detik. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di channel YouTube Raja Wali Pekanbaru. Alright guys, kembali lagi bersama saya Ikram. David, first point. David, kapten SMA PPOP DKI Jakarta. Rebound Refka. Lepas. Jojo, pas to Richie to Jojo, hasil memecahkan support defense. Brandon 2 point, it's good, cost to 2 points from Brandon. Faras Cekang. Jatuh tadi Jonathan Fernando. Substitution harus digantikan tampaknya Jonathan Fernando. Harus ditarik keluar, digantikan dengan Austin Rafaeli. Jojo, SMA Dharma Yuda. Alright guys, back to the game, back to the start, back to the last quarter. Edgar.
Davin to Faras. What a connection! What a pass from Davin. Sema PPOP. Austin up and under, not good. Rebound Jason. Jason reverse layup, it's good. Davin to Kairan. Back to Davin again. Pass to Revka and Davin again. Davin control ball. Hand off Kairan. Revka Raksa Ramadan. Ilman Faras. Kairan. Pass to Revka. Revka is 3-pointer, not good. Rebound Richie. Richie drive to the baseline. Kick out. Pass to Austin. Austin to Richie. Skip pass to Darren. Darren for two. Faras dunk it. Ilman Faras with a dunk, and now Richie. Rebound Davin. Davin shake and bake. Davin pass to Edgar. Edgar fair to shot. Uriel Edgar jenazah Amadegu. Darren to Richie. Traveling violation. Two minutes to go. Faras, Edgar to Faras. Faras for two. Foul by Richie Fang. First bucket. Two of two. Ilman Faras. Jordan. Traveling violation. Turnover SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Davin. Kairan. Davin for three. From Davin SMA PPP DKI Jakarta 97 52. Rakairo, Edgar, Davin, Faras gagal. Faras for two, not good. Backcourt. Turnover again, SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Davin pass to Ilman Faras. To Davin again. Davin.
contact tadi. Good decision from Jordan. SMA Dharma Yuda Pekanbaru. One minute to go to end this last quarter. For the third place match, SMA Dharma Yuda sama PPOP DKI Jakarta. Refka to Khairan. Khairan pass to Refka. Refka foul Jordan. Khairan. Davin another three. Marvel. Pass to Rakairo. Rakairo. Turnover SMA Dharma Yuda. 41 detik. 97-53. Davin Suilman Faras to Refka to Davin. Refka for 3-pointer, not good. Rebound Khairan. Davin another 3-point. Rebound Edgar. Too strong Edgar. Khairan for 3. Not good. Yap. Selamat pada SMA PPOP DKI Jakarta yang berhasil memenangkan pertandingan terakhir mereka dan menempatkan mereka menjadi juara ketiga setelah mengalahkan SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Selamat kepada SMA PPOP DKI Jakarta. Tetap semangat. Pantang menyerah SMA Dharma Yuda Pekanbaru.